into whale okoware and invisible, which become mortal. What I say? Until came near Oyaboa. Ah, more woeful say Nipa not one soil Oyaboa. Until so we see all this grassroots. And son and then and so no person kumunebano. Mamino into whale okoware and invisible, which become mortal. What I say? Until came near Oyaboa. Mystery TV. In the name of Jesus. Mystery TV so and I'm more permanent. Imamina atnas. Na Mystery TV de munim say ye ba. Me ma akọ baby a ye hwa ye nhu no. Eno ene ye hwehwe de ba. Tudo na eye sunsun mu. Munim say sunsun mu adesua no so nye deko ene ye de besu ewie. Eno nti say Mystery TV aba. Na ye besesa niema bi a ye a wonte ase. Niema bi a aye wo kesre ne. Ana wo hwe de baby a wonhu no. Aha ene ye behwehwe ne ehu. Na won so ate ase say nyame boye se wato abofo abegu ye nchen na abofo na wato abegu ye nchen no se ne ye no wonete ye to won kasa ye to won ne ye ne ya won ye nsu ye hu ana ne nyina ye na Mystery TV so ye betimi anse ne nyina maako enu nti se watim wafidie na to ha nya abotre na no hu adwuma ene ye ba be ye sabre de me kwa koto nkra me ba ne aka wo ho me de beto amoso me ba sisi ya Mystery TV ahwefo musiesie mo hone de dwuradie foforo bi epa ya to ne din Mysteries of Mysteries. Such radio way eye okwan a ebeda asempa eyintasen ni sunsumu adwene edi Adagio media wa me say costo ni titi na webue costo no na omre oyi na mo na ewo costo no na omre enini no spiritual na adebia kotra ni mu anti ade ne kotra ni mu no ene koso sa esi no Sajumani we power kwemu ejuada ene efiada ewo Mystery TV so na nipa otra se de jumadi we aprayen ene ejabrifa na ejabrifa de ba sunsun mu programs a ono di kan di bi ba Ghana di kan otra se sana one Prophet Dr. Abednego ene betra se de jumadi we so no etimi de abro Mysteries of Mysteries. Share Mysteries of Mysteries ewo Mystery TV so ewo YouTube Mystery TV, Facebook and a Mystery TV 2C TV. Channel say omo awaso ya say djumedi we pro no Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Say opeso also ya see first numbers way 0208599576 0208599576 and 0278977215 0278977215. Mysteries of Mysteries ehintamu ehintasem. Oh my Mystery of Mysteries and now more paid media Mystery TV so now said the media can eyi masutreno and they are saying she be na bene Prophet Dr. Abednego and na eshia ewa na ye baby susu and ye baby the kind prof kwaba ye nua oh my say wajime penny and what trans there and some bebre ni ya na ene na microphone trimu ebinim wo ho a na oni busa ebi nso wo ho a omusa nso na ehyenimu na se yefa nyinsan a eho ehintasem pa ene sen ene nti ene ye de be eye mystery of pregnancies na ye ba bebe nyinsan senia etie ene senia menu mienu ye tie ase ene ahofama ene niema edi nyinsan ye chi edeba yeah prof eja
Yeka nyensen. Yo, Holy Ghost, Spirit of the Living God. Holy Eja pa yedase. Enkokro insranka on that. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Yo, Papa was on 197 wasam ne sen so a. Ne se nyensen. Ehwo hintasem pa ne se. Yo, that's the mystery of what pregnancies. Everybody yeda wase. Obisa hintasem a ewo nyensen. Right. Nyensen kura eyedade. Na ma Onyankopon bo soro asase bo ade nyina wie no ena oye se ene na esese onpe obi a obehwe so na wondi so na aduane na obo ere so no se de nipa no be ye adwuma se odidi onum nso o satare enti Onyankopon yes anyama ni gu ho man no ansa na obo nipa enti obo nipa wie no ena obo biribi wie ansa na obo nipa wie no hu se onipa aye baako ena esese onya saso boafo enti o se ende na mamembo onipa dote kokko ne saso boafo na ommeboa no na wonhwe ono Nyankopon nyama wabo ne so asase na ondi so enti Onyankopon ma Adam eyo dote kokko ekodai o man ndaho se Adam ndaho na fede honhom ndaho asana obeda kran onni honhom ndaho onto benda dese honhom ndewura na wa ma wada ho ento da kwa na fede adom nudumo e na fede Awurade begira ho na o se bra Adam dompe to yi Adam dompe be huda bahada de kabada don ria na dompe ni yiwo Adam eno jira ho kabando le kizure biatara masanda like ya kurabi andodo o kasaisa na fede dompe no enya honam ebenya dompe ebenya dade ni amaka ho ene veins no ni ade ebenya timi no obonu sesua eye fe sing obema ena adechiwie na oye biribia but wanye no bema oye no ba ndi adechi a nda ho free ho kwepe ena Adam ne sutinos when the meseso we yo me findompe na aye de Adam no wada ho was wadan na ho oye de hu se ne findompe ba ko ni aye intasem right oh entino obeye ni findompe no say atu pena Awurade ba no say Adam o saso boafo ni me de bibia ahye nsa we today o today ni wie no felo say mehira mo monwo te se mpo anu anwea na mo asen ndore bondi aduaba ni nyina amen entino monwo te se mpo anu anwea enti nyinsen ye awo the opener or the nyinsen emawo okay wasabo awo kano wo se oyi ne mfempa de no yo obebo Adam no na ye note yo ene sunsun ni ade no kabo mu oba no nso ne mfempa de de nko a ena wode bo no ana wode bibi ka ho ansa na obeye nipa mu ya yo Onyankopon ne hu ye hu ne mfempa de no what I say senia ade na ode nwen obema eye onipa woko onipa ne obema what I say onipa dompe ne yenso sentina me pese me nso ye dompe no eyenso ena honam no eye dote we de wanya time anko yenso ne ade no because dompe no had it out what I say ti dompe no ha no aka niema obefrefre ntino timi ni ade ne weni nyina afraid edi modu bre jese onya dompe no na ni aka se ebeye honam yo ebeye moja yo trimi ni ade eni ade no yo frefre ni nyina ofre nye se fe no kotiti doti biabo okay enti oba ne ye obai what I say obia ye obai jese ye bo no mo obai bai nti oba ye obia obai na oba babeboa
into oba entumi yetiri manyeye to oba ba beboa dia oba ba besom into yiri so ide osumu no tiew enti na say oba ni tiri ni obema into oba bia se obema se into oba ni se onipa se na onipa nhunam ene oyiri what you say oye useso boafo enti oba no entumi mehye soro na obrebia osobema na se obema no oba tie bema no enti saa no yakopon mehira be ma oba ne biribiara odisi obema ne so enti wan bompa ma ukuru na ukuru anya sika uyo ni pabonefo enti uyo obefo na use ukuru use utiri amen afe ye hu de entia ye di dompe enwene oba mo na obehye obema se yo afe yenko ya asem no so eye den ma enyi nsen so ebae mo enti mra ose munwo no awo nso gira homa adie mienu we call feminine and masculine, positive and negative, power and off. Enti sa wa no nkwano entume enwo entume nyensen. Enti ese ansa na nyensen beba no eso nya positive and negative. This is na light beso. You need positive and negative. Now ka so that the influence adie be fimun eye dade nyensen. Ye no ne nyensen. Enti so ba no be ma hia eso e den onyem. Okay. Onyem wo mo seso. Ese be ma no oba no. Yo. What you say? Ose munwo na mo ase endori. What you say? Enti munwo no mo ase no nyensen. Okay. E no de ma onipa. Enti no munyem enti oba no e na oyo bia ese o take seed no. What I said, then positive, which is the man, and the negative, which is the woman, when they crash, they have to conceive. Now conceive, no, obano nese oteki seed, nese ne yem. Until ansana nipano bebano, nipani fi obeman, unyakupo ne dem obeman, no de ama obana. Na obane eteki, enti eye abodi bribia efi baby. Na ni nyama nyina kaho, te sa achichide. Achechide onama ne biribia ka ho. Okay. Ndi ade no wode ma obema no. Wode ma oba na ne biribia eka ho. Enti senia oni obema ne hia ya ade ne begu ni mu. Efi baabi ne begu ni mu. Ena we de okuta ohwe so kofem stamwa ode be den ode be wo. Amen. Eye enti yeda so wonyi nsen no. Yo. Ye twa Bible mu a nyame bo Adam no bo Eve be kan ne ho no yo wone tena mu enasen ansa na nyinsen eba ana wone kodi duaba no ansa na wone hu sefe se eda amen onyame nhira there's song enu nyakopon densia no the boy eno de eson ehome good entine densia na wobo Adam and Eve na sa dan mu a na biribia esi okay dabia meka ho bio god there's song ehomeda onyame wanye hwe entino nyensen nso no na yewo nyensen tenten ene yewo nyensen tietia ene yewo nyensen yigo ene yewo nyensen nwanwa madomu tienie nyensen no yewo nyensen tenten ene yewo that nyensen tietia ene yewo nyensen nwanwa ene yewo nyensen yigo ene yewo nyensen a eye nyensen bia yewo nyensen tintin ene yewo nyensen that tietia ene yewo nyensen nwanwa ene yewo nyensen yigo ansa na yewo nyensen ankasa. Amen. Entino mra onyankopon ekachiro mu se munyem na munwo no onyankopon de ode nyensen ankasa ene ma ho. Right.
ana won so ka se oboade no enensia yo enenson ena home ye yo ena enensia na obo won wie ye no yo ena eniema be na course won dai ana won ana yo satamu no na wo hu tama o wie o de biribia ma wo mu wie ena osama wo mu nhyehyei kire wo mu ahintasem biribiara ewo abodi tro no mu wiase no mu ena o wie no so sese mewie mehira mo mungu mo asendorti sa opo anu anya munyeye mundi mundi abodi biribia so we de mundi enti mekope nsubina medware na mahome kakra na bia mesa nenso e na homeda nenso ye na homeda enti okewie na enumire no o kwakọ home aye na ade so acha se enti okọ home kopem tama obede obeba acha se enti sa home dan eye da eye hu acha se eye hu ni se God rest enti onyame wo ade a or the rest that rest e yowo ti ono so okoni wudem ye be ko so bia ohun jesu we jabri bia to jesu we owo onya jesu nyane na onim ye beba de now so I say right nti also me ko ya de ene me ko ya de say okohome is going to live in the world o jabri bia o fi honam no akọ because that time no Adam what is on you be kasa wo hu se on you be kasa adentiro nyame ama Adam and through Bible he can discover everything that he saw and hear but God did not let him to do yes intercession okay what I say because he appeared unto them in a nature and some certain form one shepherd any pack of facade in assume enti no de ma Mose na Mose kwa wa ma we hu na Mose hu nechi onetiko no hu netiko no e asem eno so ya ahu a different thing altogether that's not real God we hu Mose hu nyame anim o hu netiko enti nyame ko ya okoda ne na ho no emu no bonsam ba ye be dada if ana sese ma yenya ne ntoato aso sa nyame nshira enti tamo owie odi biribia ma wo mu wie no so ko enoko rest God died and that died you know he have what he died with owoni odi sorry ndi so nyame wu ya enyo nyame ankasa ewoni odi wu owoni odi rest ewoni odi sorry enti okwai no ena the wisest animal aboa ne hu ye hu na owo nyansa se mu aduma ne nyina wo ho no ye owo satam na ye wo kerubim yi a wo friend Lucifer obofu bia no ho ye fe onyame bo no de abode bia na ebo na esan se ansa no mbebo nipa no na asem yesi asem esi ni se ono ko biso Yakobon se Ewurade ejapade a wo no che na mamede na mesu menkodi enti mra onyame ka so de nya hwe ne opede na ope eno onyame cha ne owo mu mienu eno de ba akoma sa Lucifer no the brightest angels the morning star known the son of the morning star otujum onhu anwa abofo bebredi na chi enti mra onyame kokko rese na okko epe ena Satan no ebai no ena obowura owo no first Intino owono ena he has the knowledge and power to separate. Once a baby doa or once or what to be free anymore. Yeah. And no, so most idea. To me in a honam, necessary to me free the honam. And to owana our son knowledge. And in the moon, make Adam says, some Onyamesa Mudia Moon, Mwani baby. There's a ubet me few honam. That's the mystery of mysteries. And the Tama on it. Oba ne kasa enyo be ma no wanko nipa ho okọ obae ho ne yi dompe ba ne yi dompe bon no obae ne wanko nipa ho to bon sama wanko nipa ho direct o nipa ne obe ma no to okọ obae ne ho esa so obae no obae onye fu onye mua to a half oba bia a half obae
say yam fan dotie ne nso Ndebi obaye ye friend no obaye lumpe ne ye de into onyema kan ne ma na sapepepe into wo nipa obanyo nipa according to the history of the Mistral we know into obaye no and obonsam no hu say we no ye weak, we call weaker vessel because ono no ye weak or ye positive. What I say into obonsam no so or ye stronger over the weak things. To call Obano ho. No so nyame se send oh send say oh hwe ade ne de wudi awani bebie wudi hwe o se wudi hwepe no o chame ade no na ade no eye ne fe o se ma wani pe afefede wani ginyama echi de kwa na Satan seduce no o se ma na ni beje ho no so wudi hwe wudi te na hwe te na obonsam te no de ma fashion one oh de fe wudi di o se ma no o be so dada no ko so ogusu dada na utoto fuma na o de fafa ne tekrama o so de ne tekrama ba o chera o chera ko chi ndi sara ndro boza ro aton de tekrama yo ba eno bo sam dada o tin wa fa ma no preko je se efe je o de chu tekrama sa ma ni na sa se o na kono na ni aje ho no di ura na no tra no say hey adiedo hey miura Adam o ainfa but here adie de papa ye pa no so and the make bi kra na ese manu no bo nsam de ma me da ese manu and also and onso je and oba ne kote no de ma ne kunu onso je onu se ni abo nsam ye no sa mo di ura na zra when fele Adam na ni ba na onso o say ah efe ni ho ani efe se o mu se say no ne waba adeja a we hu se odeja a ne be ma na ade nyina afi ohun ne ho ba se no be hu this wo jena ba bi ne we hu enti say Adam we piefi ne ni pe duanum ma wa ko jena ba bi a ohun ne hu se odadeja enti obi firi mu a obi a we wu bia ofiri mu a ye kosunsun no firi mo obo hu se oni peduane da ho obi o be fo bia utu a obo hu se oni peduane da ho anaidu baby na fe na me person hu bibia obo hu se oni peduane da ho uda sunsu jira uda ha ujina ha why nipa mienu utumi hu ubody ndi Adam hu ni hu body na fe ni say hey Adam ye da deja o e ho na wo hu wo mo hu right and wo hu wo mo hu wie no na fe de wo di mirika and one adwene bounce and na menkope ahaban bi emfa nkata me ho because no we hu say ni padua no e hu da ho and you know wo kotete ahaban kokata ho and no mo say the voice of the Lord walking in the garden what is so nyamene enante ku riba baba kasa yandoro bo sumba dika inda rabasula ikiyama na fede enene etiemu na kasa na asase wusu na prana na wimu na bodi nyina edimirika na obi edimirika na omoko tete na de na ekoso oturumu na Adam no na earthquake asase awusu gigigigi na duane na mframa na jata yo na nsunu asoche na punu de mujura da sam Adam bribi yamyo Adam aya no ayira where are you Adam onipa koko o hifa no potete mete wonne no ewo se o ba no na mesurunti na megwan ogwan so de ne ire ne de ekoi so won hu da ho won hu won mi ru nyina de dwane won nyina dwane won hu won nim won hu sisi amen and I say ai mo de aduaba no why na di o so ba na wo de ne ma me no hey oba de na yesa obunsam no dada me hey obunsam de na yesa owo no na meka chenso mamu hey owo ade na yesa wo hu oba no Adam ade na ye oso oba no so aprato oba no se na ma oso obunsam se de na ye oso owo
ayo se onsu wa fa onsu akodada wo modie kahuda bekatunda robi ikisaba ha ote ha no ne nai ayira akodimu no wia chu nai bayira na wo de wo yafru atwi fem serpento na Satan no ye dragon o nai. Yes. Entino me Awurade kasa na awie pe na owo hwiase bra ne nan yera akodimu ne biribia entine we owo bema ne hwia aniade na owo epie wo ni mu Ni nyina akọ ne yam. ni na akọ ne yam ne nan ne biribia akọ ne yam enti owo hye mu a epie fi ni mu ai tawuri biaka ka on gari esfa ha wo owo ọba ni yemba de aba bebo wutiri na won so beka owo onipa nantu and the honor na onyame bufuso no eye den e bai na fi odema hom aba no bo no me no e aba ogwa wo ha onipa ọba nso obanyin sen emfi akun da akun na otwe akun na obebre wo nyinsenum na okwa wo a obeyese no wie no hwegu oba nso twra se mo humuhu so se mo te mo humuhu ne dia nya mo hunu mo ba koye Na ayempo anu ania yo abonsam onso fi neko ma pamo fitun obeya aboasa oni onipa me de twaka or how na de beto oni onipa ntem obeba onso wa yesa no anka first no open menkene dia o se okwako kotu menkene breme menkene bra ha na menkene aba ka ho bo no menkene abo menkene en chefem en dia fio o se menkene bo na bo okwako tu no atu okisi yadwe no yi he command have dominion of every nature. Also Freddy, Sadi na minimum was obedi wo muso wan kasa wo ye adwuma. Wo be sam we ne fifiri. Enti na Adam say no, onyame tiatia no, oba ne be pesika, obepe bibia ebefiri wo. Onipa wo bebre, wo be sam we ne fifiri. Right. Onyo bi no akose nso abere wo. Onya so no de ni duane abubu duagu na wanya bi aso. Onya dade onya sente mo ani nyina tienya onyame kai. Ena wonyina aye de atwe won asisa obi a twra wo. Ena Adam no so se oba no ehia biribiara wona ese so pra oba no. Amen. Enti no owie bena emuaduma abode ahohom ni nyina twra wo ja Adam ene ne yire. And a hono muna eno nyinsay ti won mo we wi aduma ndi na nkola ko bobra te so onyem na echi no se okowu se first we shira wo ena echi no bedume wo enti ne abakai no eye nume no ena no to so mienu no eye shira ndi onya kai pa abowura the DNA of human, that is human blood, abe both life and death. Adina odi abe inherit wo. Into the DNA of a human being is life and death. Okay. Positive and negative. Man and woman. Enti se won wan kodi duaba na. Enti se na ka woni bi no awo no ebeye. Yo, se wan kodi aduaba na. Anka awo no onyame wo kwan wo be fa so but nyati bia no wo medi nya wo medi ni say eye wo spiritual marriage spiritual birth ye wo Yesu mudie. Yes. Yesu mudie no te say ne enye say ono bi beda ana ono bi be bibi ene wa wo say the born again no me ya wo me foforo na yawo foforo yawo me no enyo obi na die na yawo me. That is the spiritual birth. Okay. Enti Yesu dia ode bae
ankas wodi nkwadua na won wu te say ni kind so but they will born spiritual. That's all no one is saying. Oh, one is saying wow. Ah, when you be in that. Oh, say the new birth for Christ so crash in kwa. And your papa no man never will you. And you'll be never will. You'll be born. Right. Wow, until you say, yeah, you could have from. We are born by the spirit. And the flesh is also there. No, your flesh, and they also he that is born of the flesh is flesh. Say, Hunam wa, oh, yeah, Hunam. And to say, no one than Hunama, one way, no. Yeah, Hunam. And the yes, so be a home, wow, and the home. And to say, Unka, and that and wa. Now we could nya kwan could the tree of life now, and quite be na. And Casan Quan man obe. Okay. And they say, what could the Hunamudian, obe Hunama? Nanyame so bo won o katron say won entina enwo sempo ano anwea ema won enenye Yo etinka say eno amanka be de na nije na ba entina say enije ne so no enye wiase enije soro enije and they say yeah one way fufuru no ye enije no soro asoro no beba aye ni beji da ye ngu da enti say mo enije na mo eye no ye asase so di ti ye wa asase so de ene wo soro de enti se anka enya bonsam na be dada wo ma anka omkodi nkwadua na anka wo ni beji da enso be honhom what you say enti no obonsam no was a knowledge of this world ti no de we asene ye de emma wo wa bie ni ma bi so ma ye nkwachiri Adam ni Eve one wo embado do sen Bible mu de yi ni yo na sen one wo ye enu achi no wo Cain eno be wo Abel ena Cain no ekum Abel the kaba na baako no eye Cain no ono onyame anku na twans na we call something Anunnakis the reptilians na honhom bi wo ho a wo ye nipa na so na wo ye honam. So we have a spirit without flesh and a flesh without spirit. Okay. And a being so yemwa. Abwa to me than first nentry oponko okweko obagwaso. A trouble a cantina obagwaso because they are all spirit beings and they have both visible and invisible. Right. And near no ye Adam Nere and wo 2 into 1 4. And about from aka 3 right. And Adam Nere into Wayne Okowari and invisible which become mortal. What I say? And in came near Oyaboa. What any nipa and wo myself wo but they are invisible. They say motia. Motia. Yes. What I say? But ye who? Oh, worry, what we begwaso. What we done, I can tell or one in our bagwas. Do we have an invisible being? I'll meet my home. Or someone cried to me back, but who echo. The who can you say, I ye be our Bible, no musan say, Wuti Echra, said the who can ya, which is so Konya will be a no ye soon so better ni nipa, no in it's na a war yen. Any Bible, no muti, a bayana, will be our Becca Bible, no. I just saw what's in yedi. Oh, na say a Bible no say no be an what man so okay on just. What you say? Right. And to you no. And no one wo Adam Eve no be wo set. And this science na e wo Abel hon and the bar sa spirit no. And the bar set this. Okay. What I say? And you know set is the spirit of Abel. And the spirit to me than any hunipa, you am better. Send you Yamiasem Dane Unipa, Niembetra, my water, Nidi, Jesus. Sana spirit to me better than any hunipa. I will first spirit to be or your spirit, but who to be friend or to me than any part, no better, near one come. Teacher say, oh, yeah, soon soon, you bet Danny Nipa that's a nip. Yes, And Abel, and a warrior. the Abel awoke no, ne spirit no.
ebe wura ne papa no mu anti nyinsan a eto so 3 no e sa set no na set ni ye nia wawu no ne sunsum ne kra na ba ha wo friend set no no be ye onyame adwuma be ye nia onyame pe but when so no ken no so no ayo bonsamba no okoye ko we ma wase 3 wo wiase me bi wo ho sese akemba wo hana ya na hwehwe ebinum aso san se wuti ade na chi a ase ekosi baabi a na twesi eno tina me to kosa se chirechire mu oma me a oken na ni obeti ye na intimate ase yo see ye obosomba and the honhom a odane nipa honhom na bia no ye nwa oye ginamwa oye nsuoba nam ne nipa bewutra right but trust as so wo nipa in the say no se ba so obi wu na ne sama ni kopie baabi na wokoware na wo a enso so ye wo mu ana say to me see I wo ho opanyin bi no friend Elijah I know nyameka say okwa obesan aba so wo hu say wayera oni wiase bio ndi wayera so wewu so okwa him for wo koso but one it is obesan aba ndi so koso no obesan aba abede no obesan aba what I say and one mewu obi o friend John the Baptist and the mra Yesu ba be adwuma no I know nyameka say John the Baptist nkonko sisi kwanso man already no wakati was say Elias besayaba Elijah shall come and they shall come obeba no wasayaba confirm say Christ besayaba enti wasayaba no beba so enti no mra wo John the Baptist obi enu was the first no on the freezer oye niam ahwade but second one no buy no one freezer opo nkrofo esu ma niam mu da ho ma niam mu da ho bo esu eka mukaso ka obeti ase no akobo wesu mo ena wo bi sa yesu say na nyesa na wa cho so say Elijah be say ba Elijah so ni so freezer na ni so sisi on pem kwasase obekum sisi and also ampa say wo so beba na mom ono na wa ba ko no time no ba ko papa no bebo esu no Elijah yes well yeah also papa na mo friend John the Baptist sa Elijah na odifo nyame nipa na ofreja Moses so de ono ode poma na ye adwuma we de odija na ye adwuma so odifo no obesaba na woni so beba be ye nia first hotel na wo mehu say first na ne tinye tetia ana so ni petetia no ni pakoko enti wo mu hwehwe ne the same form no what I say and if for maybe say yes we only bribia ye nim so only bribia ohun bribiara assembly akire yeso ye twa ye ntiase wo so difo nya mini pan besayaba na ya te ayatwa so biamba e na won so sese wo so beko sa tambe na so difo meba also difo no abade dada na ne omu kafa no nyina wabeye so tambe see wo ha also papa na mu so tete mu so prepare the way of the Lord bo onyame kwan na sisi no sa papa na o se egwe na ofra ogwa ho na no sa papa na o se owureku no sa Elijah na mo kan ho asem no enti oni pa no mo wiase a wo hu they come in a different form. So John the Baptist was led by the Spirit and the power of what? Elijah. And the uncle Jesus Christ is led by the Spirit and the power of God. Okay. What you say? But it say the ba abisi wasem so the mystery of pregnancy. Then I be sure a film. Say obitimi wu ekosan ba na ni ana wo ye dada no enye no beye no wa ye adefoforo enti den ye besu afim etumi hinta this yen na ye be hu right enti ro che say nyinsen no ye wo nyinsen tenten ye wo nyinsen tetia right
Ninsentintini the date has to expire. Ninsen abru for 3 years for 1 year going. Ninsentintin. Ninsentetia before time, premature. Abosume so ne awo no. Ndugu abosun so nkra, ye fast abosun so ne awo no. Amen. Ansana nyinsen yigo. Ena nyinsen nwanwa. Nyinsen nwanwa no, ne edika nyinsen tintin no. Ye tometo awode no. Aloke abofra no. Anase abofra no obiti wiase a obobe yi abofra no akogu ne yam abra onyem ye. Na onu so watwa wo. Onu twa wo a eye onipa wo okuta tumi. Obobe yi nyinsen na obi a onyem obobe wo no. Obobe yi nyinsen no de egu ne yam. A watwa wo. Enti so onu atwa wo a so onwo. Ena wo a onyem nso onwo. Enti no ebe tenti ana nye tenti. Enti saa nyinsen tenti no o man go bi yam. Enye ongo bi yam a ye na sadaka mu dua mu nsuo mu dua ase ba bia na abofra ne go. Enti onyem after 9 months na wanwo no abofra oni ho. My friend bibi maji bibiri ama nkrofo. Tin me kire wo. Ena nyinsen tietia no. Ebi asi nanse ya na nansa. Ma maybe no nyem no kotra ne ma mo kakra by 2 months obewu. Enti na ka 2 months and 6 and 7 aka be 3 or 4 months. Okotra ne ma mo. Ndi anaju na ne ma me hu se okonyem na owo 9 months na obewu nipa. Enti se 6 months no oyi abofra 6.5 to 7 months. Oyi no nkofa aboa emfa beto ye fronu. Na se ne osoma aboa na aboa no be ye ne ono ma me ne pe. Ne monye onipa na o ba no. Utie. Right. Obi ene ne ba ne wo ho na ne ba ne anyem. Right. Ena ne ba na ba ne ma me ho. Ena ne ma me se me ma owo 9 months na obewo nipa me ka fe kire na ontie. Enti me ame ba ene wo. Ena ne ababa wo no eye me nana. Enti ne ame pa na me de be ma o. Ena oyi onipa na obewo no 9 months no. Ena ogodi aboa enyo nipa na so obewo ni ti se nipa mu amu ani no ena mo hu so onyo nipa na obi oni ani no ohun se we no oyo nipa right. Enti na baba no wo 6 to 7 months owo wie no Nako University School graduate ni ade nyina o se me nyadwuma ne ma me ne papa nko yadwuma mfa hwe no ne ma me ne papa pension pay one farmer no ne ma me ne papa one man ne ba chop money ono omfa ne ba enko school but ne ma me ne papa won hwe ne ba man efe ne papa ne ma me asidan ya opekwa obekum wo muntem na wakofa fie ndi abofra no ye nipa ti abofra ne nana ena de saa aboa no ahyenimu enti nyinsentietia enye nipa ye de bibi ehyem wayi onipa no ena ode aboa abeshem ti nyinsentietia premature mostly are not human beings. Nyame hu nyama te na me di ho adanse ekiro so gusu tie o de mfa to ho aba mo ma me no se nyese urade mumra no won hwema ankono ani ba onu se wanyem awo onu hu se ne ba ansa ne yebe hu se ma me enya oba abofra na wonyem ne wonu okuru nyem no enya onu ni no so kotra ne ma me ho ndo ko ne ma me ho no adechi ya na nyese nka wo mre ko ndu 9 months onya 7 months ye eno wo sa baba no ne ba first one wo second one ni na second one ni say me Mako University mo hwe me akọ school ewie dia se mo mfa ma mawia say anka me mbre ntimi de me ye adwuma timo amonye adwuma na mo fa hwe me na makonye mo so me so me ni obi akonyem na abofra no mo hwe abofra no ma is it a human being this animal Abu adwene ne ma me ne papa akọ school aya adwuma de na akọ no university anya graduate paper so me nye de me nye adwuma na makonye me nye mo so amu na mo behwe me ba no na mo fa me ba ne nko school enti ono wa mfa ne ba nko school
ne mame na hwe ne papa ne mame ne papa na hwe ne ba ma owie afa de se se ma bi e wadu o mesi no hema na so nya obi nko na onya post okodase na ne mame ne papa na fie na nwesi okumu no akofa na de wo mu so akodase hey mo wo hu say nipa no to nso oyabo until so we see all this grassroots and sana ne nana nso na person okumu ne ba no eye maame no ne maame adane ne ba ne nana no na person okumu ono ane ba na anyeye enti na odi we man say abrante na ko fa no mpe because no 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 ware ne ba enti no man nyin sentitia enti o se kwantia ya eden kwantia ya dade kwantia ya dade ti musuba no dia man na me pese me nkumu no manya nkumu de ende me ko fa kwantia nyin sentitia ti nyin sentitia bia emusu amen amen ne di twato no yo na yenhwe nyinsen yiguo ayo amen nyinsen yiguo eye the abomination of God nyinsen yiguo eye ofiefo abonsamfo epese wo wanunyam na ho kiro na wo daachi obonsa obema wa koye petre na aida so obema no kona koyo ebum abofra papa no nyina won yiwo nyina and also mu nyinsen a edi bimungu the nyinsen na no mebehwe emaba bi bai me ye flow me pe bawo every day say abofra be no di wachi hey wa wo da so me wo da okuru wo so me nekuru o ye kwase na we fi fa okoyi nyinsen na kwada ndi nachi obi a we nyinsen bi akwada ndi wachi o ba mehu mechiro and nyinsen yigo e abomination nyinsen a moja edi bim engu the nyinsen yigo e obonsam enhyehyɛ amen amen and sana dade your dade nyinsen papa yes but what you say ye ba nyinsen papa ne awaye oba ne ho ade good wa ware na waye oba ne ho ade na abusuan afanunu na ajatum akomapa akwaran oba ode anije inshira enyonyam na ye den eba okay amen amen yo abusuafo ye ba ha na ye behwe nyinsen said ye udi kan editu dwana say the mystery of pregnancy kwaye nyinsen fa so a ebaaye wa kyerɛkyerɛ ne efiru nyame abɔde say ye ya ye bo oba na wona so ɔden ma nyame edome won ekyerɛ so benyinsen wɔ ne yam abrɛ na be ma esam fifiri ansa na fe wo bekyerɛ ninsen tenten ninsen tietia ene ninsen papa wa kyerɛkyerɛ ni nyina ama wo a wo hwɛ wo a wotie no watimi afemu adwene ɛwɔ hɔ na se wafemu adwene dia na de ye pese ye ka ne se etomri bi wɔ hɔ a ya na ye ka sunsumu asɛm a na ye wo senti a ye ka ene nti se ka sunsumu asɛm a na ye pese mo se Prophet Dr. Abednego or Abednego Invisible Teaching Hospital ewo otoase ensawom na ne kese no nso ewo otoase ha ye owuraku won na ehye se adwumadi nyina ase na se wo pese ofre won dia ene number mienu na aba wafidie na ase na so me boso ha e de akyerew de di kan no 020 859 9576 020 859 9576 and at the total 027 897 7215 027 897 7215 we and our friend ubinyana abribia na wono waka na se etwa se so ba no ho a no waba san se sunsun mu ne mande makasi egusu a yesu esua na yesu esua no yesu ama wate ase ama wahu se sunsun bi ye de nsankyere ni bi kura ato ho a se fa bunkum a obeti ase no afa bunkum
sɛ yɛsɛ fa nifa nso a wobɛte aseɛ no wafa nifa na tɔme bi wɔ hɔ a nsɛnkyerɛnne bi wɔ hɔ ne yɛtiatia so tifa na ne yɛsɛ yɛyɛn no na yɛnte aseɛ na gye sɛ wɔkɔma asɔfoɔ bi ɛkeka nsɛm huhuhu ɛna de akyerɛw na sɛ wɔpɛ ne yie di a ɛne yɛne waba Prophet Dr. Abednego hɔ ɛwɔ ɔto ase anaasɛ owuraku nsɛwom saa bere deɛ yɛde adwumadeɛ no ɛbɛsi ha na ne mɛka mo no sɛ Mystery TV nie yɛwɔ ne dasɛnɛ ne da mo ase In the name of Jesus.